abashubuza kwetombwitira emishoro no babiri nibavugana habakuru mu kitongore kya SEAT in Uganda ekyakwasibwa obujunaanizibwa kushomesa no kureebuza enshoro z'emishoro aho abashubuzi barakugira ngu tiharimu buringaniza omu kubagyekera emishoro kandi abamwe nibagira ngu nibabashashuza kabiri konka titukumanya ahabwaki imwe nk'aba town council mutari kuguma mukatweta mukatworeka uko mwakutugereka emisoro namwahereze kugereka emisoro ahabwaki mutakutweta mukatubugana mukatusoborora emisoro ejo ahabwaki mutugerekire nyingi konka kitakutangaza tendara agaruka ayina ngwizo beri abahozi bagezaho bamworeka na license konka yanga abihabuzo byaki ezimpozi mwe ningira ngo nabo batendara muregulating amani gabo mbabina amani minja hizobebyo nga ekitulese kwe kulaba engeri abawiba omusolo n'abakulembeze bwe bayinza okukwatagana okulaba nti abawiba omusolo emisolo gyabwe bagiwa bulungi ho n'abashubuzi bongere bagira ngo barabe n'abashashura emishoro bikasasiro zirarire kubakingira aha miryango kandi bine n'ekizibu cyo butagira security light. Town clerk n'abakuru bagenzi bawo twahize mu mwanya buriya tuzo myaka 20 ntuhora buri izoba ni pamyo myaka yituhereze meya no kimanya no mwami mwesi je chairman w'abasubuzi na kimanya konka wahiko witu omwiruma no gukuteza mutauni yajomu abantu barwana bakasasiro ariko ikintu gisukwanje ariko ikintu giteko umuteka kasasiro mukikunga ni mukitwaye tayine no mwanya gukita konka sasa munonga tauni kasinde motoka tika yoga kimotoka izo bana ngo kikuyora kasasiro muri babona kandi tukwemisoro nyebuza nishigenderwa ki nyenda kubashobora kintu kimwe obwiro tube tukozesa system yo kushoroza omushoro iba kweta iro grave hati tuhibahinduiraho twena batuta iba kweta iras area government kachiya so mbere nafunere complaint ejo konkaba omurugambo benyina abantu tubakizire akongera tinaka bamugerekereze sente no kubamugerekereze ababaraganise ngo street sister ho bitara nibija kubitaho mu bwire butari bwahare gasha kwa Rusa n'wamanya